Pozdrav iz Donacije Cvijanović. Odlučili smo snimiti još jedan interesantan video. Ovo je jedna jako važna faza u pripremi Hollywood Smile-a. Praktički završna faza. Ovo je cementiranje gotovih navlaka. Juče smo imali probu. Danas cementiramo, znači, gotove definitivne navlake u Hollywood Smile proceduri. Ovdje je u konkretnom pitanju kombinacija bez metalnih napred i metalnih pozadi. Sad ćete da vidite kako je pacijent izgledao u periodu čekanja od 10 dana. Znači, ovo su privremene kronice. Po obliku njegovih zuba, kako je došao, to ćete vidjeti sada. Ove privremene krunice se privremeno cementiraju i skidaju se na ovaj način. I one se vremenom propadaju i raspadaju. Pritvori se na malo. Pritvori. Oni ih pravimo u komadu da bi što duže opstali ustima. Ovo su obrušeni, pritvorite malo, pritvorite, pritvori. Ovo su, znači, obrušeni zubi za navlaku, pritvoriš malo. I sada, na te zube dolaze definitivni keramički zubi. Naravno, stavlja se cement ovde unutra. Evo ovako ćemo. Stavlja se cement unutra i to se cementira trajno. Znači, ovo su na prednjim zubima bez metalne navlake, a na zadnjim zubima i na implantima su metalne. To je jako česta kombinacija i jako je estetski prihvatljiva, a i finansijski. To je to od nas za sada. U sledećem videu ćemo ponovno da se obratimo s nekom interesantnom temom.